ibitangazamakuru byinshi byo hirya no hino ku isi, cyane cyane ibitangazamakuru bikora ibiganiro bicukumbuye ariko bya politike biherereye hariya muri South Africa, byakoze inkuru ikomeye ivuga ku mugaba mukuru w'ingabo za Afrika y'Epfo aho ari mu mazi abira kugera naho igihugu cye cyamaze kuba kimuterera cyamubwiye ati ubage wifashe ku magambo wavuze cyangwa se ku byo wagaragaje, reaction wakoresheje cyangwa se imvugo wavuze, ubage wifashe aho igihugu cye cyamaze kumukuraho amaboko, ari umugaba mukuru w'ingabo za kiriya gihugu. Ushobora kubaza ngo nibiki yavuze, nibyo ngiye kuza tukarebera hamwe nibiki yavuze kugira ngo bize kumugeza ku rwego rw'uko igihugu gishobora kuba cyamukuraho amaboko. Si ibyo bitangazamakuru gusa byo muri South Africa bishobora kuba byanditse kuri iyo nkuru, kubera yuko ibitangazamakuru byinshi bitandukanye byo ku isi byagiye bigaruka kuri uyu mugabo, tutatinya kuvuga ko yakoze ishyano cyangwa se yakojeje agati mu ntozi. Kandi n'ubundi ntabwo ndaza kugenda nakubwiye yuko uwitwa Donald Trump yamaze kuba akatira ku buryo bukomeye, cyangwa se yamaze kuba akurira akanuza agahu kunuza nk'uko abanyarwanda kunze kubivuga, abwira uwitwa Zelensky yuko NATO mu byo bagomba kuganira cyangwa se mu byo bitegura kuba baganira, kuko bari hafi guhura n'ubundi bahariya muri White House, nubwo bwa mbere bahuye bakarangira badahuje neza, bikarangira Zelensky asohoye muri White House nk'imbwa. Kuri ubu yamaze kuvuga ko ibyo bagomba kuganiraho icyo kujya muri NATO cyo katari ibyo kuganiraho, ko Ukraine itazigera igera muri NATO na gato. Ese ibi ngibi uwitwa Zelensky azabyakira gute, cyangwa se n'ubundi uyu nguyu President Donald Trump kubera iki akomeje kubera Zelensky amenyo ya ruguru? Ibyo ngibyo byose nibyo turaza kurebera hamwe muri iki kiganiro. Hanyuma ndaza kugusaba kugira ngo uze kuniza amatwi n'umwanya, uze kuniza igihe cyawe, hanyuma turebere hamwe izo nkuru ko ari ebyiri. Hanyuma reka twiherere muri Afrika y'Epfo. Byagenze bite kugira ngo uyu mugaba mukuru w'ingabo za Afrika y'Epfo igihugu cye kimukureho amaboko? Rero guverinoma ya Afrika y'Epfo yitandukanyije n'umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu Generali Ruzani Mahwanya nyuma y'amagambo aheruka gutangariza muri Iran. Rero kuri uyu wa kabiri w'icyumweru gishize, ubwo uyu generali yahuriraga Itirehane na mugenzi we w'ingabo za Iran, yagaragaje ko hari byinshi igihugu cye na Iran basangiye. Ibyo ntaramakuru rero The Press TV byari byasubiyemo amagambo yavuze bigira biti uyu generali cyangwa se Mahwanya mu kwibutsa ubufasha bw'amateka Iran yahaye Afrika y'Epfo mu gihe cy'urugamba rwo kurwanya apartheid, yavuze ko ubwo bucuti bwatumye habaho umubano w'ibihe byose hagati y'ibihugu byombi. Rero ikinyamakuru Tehran Times cyo cyavuze ko General Mahwanya yakomeje avuga ko Repubulika ya Afrika y'Epfo na Repubulika ya Kisilamu ya Iran zifite intego zihuriyeho. Ati rero buri gihe twifatanya n'abantu bo ku isi bakandamizwa kandi batagira kirengera. Rero amakuru kandi avuga ko uyu musirikare yamaganye Israel kubwo kurasa abaturage baba batonze umurongo bashaka ibyo kurya, ndetse no kuba ikomeje gutera no kwigarurira ibice bitandukanye harimo ibice bya Western Bank. Hanyuma rero Tehran Times yunzemo ko umugaba mukuru w'ingabo za Afrika y'Epfo yavuze ko uruzinduko rwe Itirehane rufite ubutumwa bwa politiki, ndetse ko rwaziye igihe mu rwego rwo kwerekana amarangamutima atavuye ku mutima abaturage bakunda amahoro ba Iran. Generali rero wa Iran nawe ku rundi ruhande yashimagije Afrika y'Epfo yajyanye Israel mu rukiko mpuzamahanga ishinja gukora jenoside muri Gaza, ashimangira ko ibyakozwe bihura neza na politike ya Iran. Uyu kandi yanamanganye ibitero Amerika na Israel bagabye kuri Iran mu mezi make ashize, ashimangira ko ingabo ayoboye zizasubiza mu buryo bukomeye mu gihe ibyabaye byaba bisubiriye. Hanyuma rero amakuru akomeza kuvuga ko Afrika y'Epfo yamaganye amagambo y'umugaba mukuru w'ingabo zayo, igaragaza ko nta hahuriye nayo. Ni amagambo rero abasesenguzi bavuze ko ashobora gutuma umwuka uba mubi kurushaho hagati ya Afrika y'Epfo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma
i Washington rero iheruka gushyira umusoro ungana na 30% ku bicuruzwa byinjira muri Amerika biturutse muri Afrika y'Epfo, ndetse Perezida Ramaphosa amaze iminsi yinginga mu rwego rwo gucubya umwuka mubi uri hagati y'ibi bihugu byombi. Ni Ramaphosa rero muri Gicurasi uyu mwaka wanagiriye uruzinduko rw'akazi muri Maison Blanche, aho yakiriwe akanaganira ibiganiro na Perezida Donald Trump. Umuvugizi rero wa Perezida Ramaphosa Vincent Magwenya mu cyumweru gishize yabwiye itangazamakuru ko icyemezo cya generali cyo gusura Iran cyafashwe mu gihe kidakwiye. Hanyuma rero ati muri iki gihe hari ibibazo bikomeye bya politike n'amakimbirane yo mu burasirazuba bwo hagati, rero umuntu yavuga ko uru ruzinduko rutari rukwiye. Ikindi generali yakabaye yarigengeseye cyane ku magambo yavuze. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Afrika y'Epfo yatangaje ko guverinoma y'iki gihugu naho ihuriye n'ibyatangajwe na Mpwanya. Rero ni mu gihe Minisiteri y'Ingabo yo mu itangazo yasohoye yavuze ko Minisitiri w'Ingabo azaganira na generali Mpwanya ku byo yavuze nagaruka mu gihugu. Ishyaka Democratic Alliance ririmo yagize impuzamashyaka iyoboye igihugu ryo ryasabye ko uriya generali agezwa imbere y'ubutabera ku by'imyitwarire mibi ikomeye no kwica amahame agenga igisirikare cya Afrika y'Epfo. Hanyuma rero iri shyaka ryashimangiye ko Mpwanya nk'umusirikare atakabaye yararenze imbibi ngo agiye kwivanga mu bibazo bya politike mpuzamahanga. Uwo rero ni Mpwanya, uwo nguwo akaba ari umugaba mukuru w'ingabo za Afrika y'Epfo, aho ubu ngubu igihugu cyose kiri ku bitugu bye kimubwira yuko yakoze amahano mu buryo bukomeye. Ese biraza kugenda bite? Baraza kuba bamukura kuri uyu mwanya? Ibyo ngibyo nibyo tugereje kuza kumva cyangwa se nibyo tugereje kuzabona kugira ngo tuze kumenya uko bimeze. Ariko abakurikiranira hafi politike ya hariya mu gihugu cya Afrika y'Epfo na politike y'isi yose bavuga yuko igihugu cya Afrika y'Epfo bitewe n'ibihe kirimo, uyu mugabo atagakwiye kuba yavuze amagambo nkariya, ahubwo yagakwiye kuba yabanje gushishoza cyane yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kurebana ayingwe na Afrika y'Epfo. Reka mbabwire kandi nk'uko natangiye mbabwiye yuko uwitwa Trump yamaze kubwira Zelensky ko ibyo kuganira kujya muri NATO mu byo baganira ko bitazigera bibamo kubera yuko Ukraine itazigera iba muri NATO. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko perezida wa Ukraine ashobora kurangiza intambara niba ashaka, ariko ko nta kujya muri NATO kwa Ukraine kuzaba kimwe mu bigize amasezerano y'amahoro. Trump yabivuze mu gihe habura amasaha ngo yakire perezida wa Ukraine Zelensky mu biro bya perezida wa Amerika White House. Trump rero yavuze ko nta gusubirana umwigambakirwa wa Crimea wo mu majyepfo ya Ukraine kuzabaho. Rero ibi ngibi yabitangaje avuga ko kugira ngo Crimea izasubiranwe na Ukraine byo bitazigera bibaho. Uburusiya rero bwayometseho mu buryo bunyuranyije n'amategeko muri 2014, imyaka 8 mbere y'uko bugaba ibitero gisesuye kuri Ukraine. Ayo magambo rero ya Trump akurikiye inama yagiranye na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin kuwa gatanu ushize muri leta ya Alaska muri Amerika, yavuyemo ko perezida wa Amerika yeretse ubusabe bw'agahenge ahubwo agasaba ko habaho amasezerano y'amahoro ahoraho. Hanyuma rero nyuma y'uko ageze muri Amerika mu ijoro ryo kuri iki cyumweru, Zelensky yashimangiye ubusabe bwe ku nshuti za Ukraine bwo kuyizeza umutekano bya nyabyo. Hanyuma ku cyumweru intumwa za Amerika zavuze ko Putin yemeye ko hashobora kubaho amasezerano y'umutekano ameze nka OTAN kuri Ukraine. Hanyuma ariko muri ibyo biganiro perezida w'Uburusiya yakomeje kwanga igitekerezo cy'uko Ukraine yinjira muri OTAN. Ibyo ngibyo ni byavuzwe n'abakuru b'ibihugu mu gihe cyashize, ariko n'ubundi uwitwa Zelensky we akaba arimo arasabwa yuko agomba kuvana cyangwa se agomba gukora ibitekerezo mu mutwe we by'uko igihugu cye kigashobora kwinjira mu muryango wa OTAN, aho Trump nk'umufatanyabikorwa ukomeye yavuze yuko ibyo agomba kuganiraho na Zelensky atarimo icyo kuzajya mu muryango wa OTAN. Ibi ngibi se biraza kugenda bite? Abahanga bakavuga bati aho inzovu zirwaniye ari ebyiri, ibyatsi nibyo bihahurira n'ingorane. Ahangaha Zelensky ntiyaba ari kwigiza nkana, ariko ibihugu nk'Ubufaransa, Ubwongereza ndetse n'ibindi bihugu biri muri OTAN byo byagaragaje yuko bishobora gukomeza gushyigikira uwitwa
uwitwa Zelensky, ariko abantu bakibaza ati ariko Zelensky ashobora gushyigikirwa gute kandi icyitwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kitaregeze kibasha kuba cyamushyigikira. Ariko ibyo byose bije kuri manda ya Donald Trump. Kubundi ku bwa Biden ho ibikoresho byari bikomeje kuba byakwinjira hariya mu gihugu cya Ukraine, ariko kuri ubu ngubu byamaze kuba byahindura imirishyo guhera aho uwitwa Donald Trump ageriye ku butegetsi. We anavuga yuko iyaza kuba ari ku butegetsi kiriya gihe igihugu cya Ukraine kitari kuba gihura n'intambara cyangwa se atari kwemera yuko intambara ibaho. Hanyuma reka turindire ese bizagenda gute, amaherezo y'ibi ngibi nayahe? Ese uyu mugaba mukuru w'ingabo za South Africa araza kuba yikura imbere y'ibi bibazo yateje cyangwa se araza kuba ahura n'ibibazo wa mugana w'abandi? Ese Ukraine cyangwa se uwitwa Zelensky araza kuba avugana iki na Donald Trump? Ibyo ngibyo byose ni mu makuru yacu ataha. Wowe stay in touch kwano kuri OD7 ibiganiro update byo nibigaruka. Peace and love. Ciao ciao.